Biz mına Susamur örüğünden geldik. Mal menen Жаңыл'a geldik. Susamurda bolçu olsa kar ayabay oor. Pereval bolçu olsa jabık. Uşu Pereval'ın tüyüne gelgeni biz 2-3 gün oşo yerde tünep talada jattık. Malçılardan barысы oşodaki Gegeti Pereval'dan tartıp narkı Karakol örüğününde toltura malçının barысы oşo yerde jattı. Joldun barысы bütün probka. Biz bolçu olsa MÇS bizdi istegen jok. Biz MÇS'di istep taap geldik. Pereval açılgandan keyin geçe günü saat 9'larda 8-9'larda uşu Gegetinin oğusundan uşu MÇS'nin kişilerine joluktuk. Perevalda bolçoso kar ayabay oor. Ajerde bolçoso uyçu, жылкы, koy bakkan baldar büt oşodaki Pereval'ın arka öysünde oldu. Maldar açka, mal emes kişiler östörü açka. Anan keyin em oşo jerde bolçoso 3 gün tünödük talada, kardın üstünde. Hiç vraçlar jok bizde. Uşuleki jerde maldar açka bolup atkanda bizdin baldar Koçkor'dan barıp çöpçükte alıp kelip atıştı, jem alıp kelip atıştı. Anan keyin em ajerde 1,5 mingden aşık kişi жүрüştü. Mal bolçu olsa hem kança baş mal var eken bilbeybiz. Bir emes 2 örüğündün işi toltura mal toktop durdu. 3 gün 4 günge çeyin oşolor çöpten kamız bolalgan jok jakşылыкты. Oşo jolda kelatkanda kalgan artta kalgan maldın emni esebin biz ayta albayбыз. Жолдун жеги толтура эле баспай калган өлгөн малдар толтура. Ушулекини биздин мамлекет жакшы карап берсе, МЧС жакшы иштеп берсе, анан кийин ушу Кыргызстан боюнча эң биринчи чоң өрөөн мал чарбачылыкка бай ушу Susamur өрөөнү. Мындан бөлөк биринчи орунда Susamur өрөөнүндө эч жайлуу жер анчалык эмес. Ушул биздин ала акыбалыбыз мына ушундай болуп келди. Эми ушулекини жакшылап карап беришсе, жакшылап контролду кылышса, мына бизден кийинки да бир аз калган кишилер бар. Алар дагы көчөңкү каарда мүмкүн ашты, мүмкүн аша алган жок.